بله املی سر بیم جارجی راوستن نازبری خوبت میوانی خو ابراهیم کوجلو نویسکار ج دیاربکر تبیل مد ببرز ابراهیم هبدما تباش به تو چاول دخویانی رژیم اسد تشروفت که تدخونه دما کو رژیم اسد دبیجه پده خیانت به رژیم اسد رکریه بتایبت دوی دمان هاده چوته یک جیر هیه تو چاول شروفت که کرم بک یک تبی ام باش بزانم که رژیم عبدالله öcalan radasti Türkiye nekir. Ji Suriye derxist. Ji bo ve piştik Abdullah Öcalan Suriye derket çu Rusya, Yunanistan'e, İtalya, piştir Kenya, Türkiye ani Türk ve kevalat yapı. Yek ve mesele tibem zalal bakın. Mesele düyemin eve ki dama ki Abdullah Öcalan Suriye derxistin le peyvendiya rejime ve PKK nakatiya. Yani rejime ve PKK'ra peyvendiya ka domant. Ama bu peyvendiya ka dizi. Yani vek bere gelek aşkara ne kari peyvendiya ka bedomine le be dizi ra vek peyvendiya ka domandın. Mesela düyemin ya gring eve ki berpirsiyare PYD gelek bekiri tibece ki eğer PYD nebiya PKK nebiya rejima Suriye tek tutuyor. Az bu xujid ve nerine adam. Levra untizanna ku PKK dama partiye Kurdistan'e daxas kiribun ku rejima Baas'e beruxandın o istihbarata Baas'e tek biçe sistemeki demokratik parlamenter o avabı be sistemeki plural avabı be o Kürdistan'e ji haramaka otonom avabı be daxas dikir PKK dijî vê derdket. Tu got ku tibê ku rejima Baas'e bidomîne, tu got ku tibê li Kurdistanê otonomî ava nebe. Loma jî untizanine ku piştî bihara Araba li Sûriye tesîr dema ku bandora xwe çêkir ji bo şoreşê du hêzê esasî hebûn. Hêza esasî ya yekemîn hebû ku Erebe Sunni bûn, hêza duyemîn jî hebû ku Netava Kurd bu. Yani rejime baştızani ku Sünniye Arap Kürt tıkarın rejima bahsettik bibin bırakını. Lomaji lehemberi van damakı yani damakı be tabayı lehemberi şoraşa demokratik ya Suriye u lehemberi şoraşa demokratik ya milli Kürdistan'e dürre meşandı. Yek ebu ku lehemberi Sunniya bi xwe şer kir piştgiriya İranê û Rusya'ya girt li Kurdistanê yani Rojava Kurdistanê jî bi piştgiriya PKK û PYD pêşiya şoreşa millî ya demokratîk girt dema ku pêşiya şoreşa millî demokratîk Rojava Kurdistanê hata girtin rejimê li Rojava li aliyê Araban gelek rahatî bi hêsanî kir hereket bike. Loma jî ti vê merhelê da ta wê demê da baş tê bîra min piştî salê 2011 da dema ku Sûriye rejimê vek vekîl vek dîktatorê xwe hev müşterek PKK PYD Rojava Kurdistanê vek kir tespît kir wê demê min gotibû ku vaya muvaqqat e dama ku Suriye Serpiya sekinî xurt bû de gelek vekirî hemberî PYD PKK şer bike li hezar mixamı PKK PYD heman damda xeteriya kadına mezin tike ku Araba jî tike dijminê Kurda çünkü bi riya li dijî Daişê bi riya Amerîka bi daxwaza Amerîka li derezorel li Raqqaya li gelek cihêtin jî برز کوجلو امی بین لسر هلوست داخویانی پیادهجی بسکرین یعنی پشتی کو رژیم سوریه اف داخویانی دا و پیاده به خیانت بنافکر یکسر پیادهجی داخویانی دا هلوست خواه دیار کر لهمبر و داخویانی رژیم دا خاص جکر پیادهج رژیم اسد کدان و صندن جدی بکه هروها دا خاص جکر کو و صفت خیانت لسر وان راکه دچاوال داخویانی و هلوست پیاده نره Yani tıka eğer tüj aliye Suriye'de bineri PKK PYD rejime hıyanet kır. Çima hıyanet kır?
Jibok vekil rejime bun Rojava Kurdistan zulüm sar gele Kurd Kurdiya rejime dimeşandın rejime ji pişkiriya wan dikir le piştî demeke PKK PYD ve pişkiriya Amerika li hemberî rejime hatta li hemberî Rusya û İranê çünkü îro tikarî bêjî îtifaka rejimê Rusya û İranê ye li hemberî wan helwestek nîşanda yani PKK PYD بله برز کوجلو هزار دنگی تی برین برز کوجلو بله دنیم هات بله 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 yani damakı برز شخوا هر دوی درباره ده yani پیاده بردوام ددا خویا کرن کو او وفادارم برژیما السدره بوفایج بوی رژیمه و هن سرکردین پیاده همجی سرکردین پککید بیجن وان رژیما اسد جهر فاندن پاراستنا رژیما اسد وان وکا کریگرتی سیری وانتکن yani تچوا سیری ویکیتکن تچوا ویکش روفتکن yani mesele çiye بله aslında İro PKK, PYD, tızane ki Amerika zeden nikaralı Suriye bimine, Ali kira, pek Amerika ra xulamtiyet ke, Ali kira jin naat tıxaze ki bu peşe roje, jibo ki zulma xalli Rojava Kurdistan'e dom bike, peşiya tevgara milli ya Kurdistan'e bigre, jibona ve ke naha vekili tebece ki em rejire ba, yek beşin em pişkiriya wan dikin. Le Aliye da PKK ve PYD bu sedem ki Türkiye ve Afrin'e o Gresipi Serekaniyeji işgal bike. Az bu xud ve kanate demek ki peşe roje xateriye kamazın ya jibo Kurda PKK PYD usa çekir ki Arabi bir rejime rabibin yek dur nine ki rejimi Türkiye ve yekitiye çebike يعني گور اخفتنا تا پیاده برز کوجلو يعني گور اخفتنا تا پیاده آماده دوایا نافچین کردی رادستی رژیم اسد بکه به تایبت کو هر جار دیده خویا کرن کو او یانجی تکازیه لسر یک پرچایی و سروری خاکا سوریه تکه امتکارن به یکی بیجن؟ امتکارن ببیجن فقط PKK همان داتا تخواده که حرم اکیجی او دستلاتار بن فقط او خیاله که yani PKK, PYD naha tıkare li harame gibi pişkiriya Amerika tıkare de sılatlar bibe. Fakat peşe roja vi işi tüneye. Ama xarabiya mezin PKK, PYD usa kırkı. Li Suriye guhartın mutlaka deçe bibiya o Kürtçe mutlaka bir geçtana mafyakı milli demokratik. Li hazar mukabil PKK, PYD peşe vi tiştigir. Yani Kurdistan tahrip kir. Untikarın bebejin ki sala 1976 da Kamera Araban çebu khastın ki harama Kurdistan'a bikin Arap. Le nikarin bikin. Naha bi deste PKK, PYD tişte gusabu ki gelek haram katine deste veke Türkiye gelek haramci herçiqaz İro PYD PKK cekli hüküm tıkacı rejim bıkada sılattara yani Kamışiye rejimu PKK PYD hevbeşin yani Kürdet daş nerine kavsa hep yani gora xafna te dam hatiye ko rejima Esed PYD و PKK li Rojavayê Kurdistanê pûç bike bunun kartın şovu hiç şıktı plan proje seri da bu ve bu zaten bu PKK PYD pûç kirin levra eğer PKK PYD nebiya li Kurdistanê sedî şêst Arap çeneti bun o Kurd serpiyatı sekinin belki tamam tıkari vana zarar bidi tana le riyaka meşrutu meşandın riyaka revadı meşandın PKK ve PYD reka usa meşandı av riyaka revajı ne reka teröristiye ve hatta tıkari beylikte mağdur vakti neye Kürt kırınlı deretana dagir ülveke rakayıcı kırın dagirkar pişti kırın dagirkar
tiştek Yusuf'u ku Bəli. Arabijin amberi PKK PYD düşmanı Bəli. PKK PYD jî naha îro vek hêza Xurt li Kurdistanê evin Arabe wetat normal insan Arab jî wexta ku dijminîtiyê PKK PYD ra bikin dikin ji Kurdan ra dê bikin. Koclo dema me têra me nake gelekî spasiyat dikim ji Diyarbekirê nivîskarê Kurd İbrahim Koclo li ser vê mijarê li gel me bû zor spas li ser şiroveyên te.